जिल्ला जोजलपा सकलसित जे पूर्णिमा ठाउँ नेपाल सम्बत झिन्छ साउ पि निड कछला गा आमाई सञ्चरबा विक्रम सम्बत 2078 मङ्सिर 18 गते ठोइले नेपाल सम्बत झिन्छ साउ पि निड नुदय लस्ता टुयु पुया सम्पादने पिदनिगु अन्टी सोलापो ज्याजो डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकार पाखे चिनी चिखी फेने ज्याजो याना चंगुडु ठोइले थन साहित्य सकलसित जिल्ला कुस्याञ्जना दक्ले नापा ज्याजो या आसन ग्रहण पाखे सुरिया दक्ले नापा आसन ग्रहण या झोले जी सभा नाय ज्यादि द जी नेवा हाइको क्षय कजी बाजु सुरेश प्रधान ज्या त इना व्यञ्जना हजुर जोजलबा हजुर सुबेर अथे जे ठाउँ मु पाहा कथन जेसा बनात योगु डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकार जो अथे छि पाहा कथन ठाउँ बनात योदो बाजु आनन्द जोशी जो अथे छि सम्पादक आसन ग्रहण यन्दी सम्पादक भाजु तुयु फुजु जोजलपा हजुर ठिकै पिकाको ख अन्टी फुच आछि तो सपु उले ज्या ठाउँ या ठुगु दिनिया मु ज्याजुले दुआउने सपु उले ज्या निन्ती झि मु पाहा या त झि इना व्यञ्जना मु पाहा डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकार जुपाखे ठाउँ या सपु तो अन्टी सोलापो सपु या चिखी फेने ज्या थन ध्यान जंगलो उसे अनमिटेड यन्दी सचिव नेपाल सम्बत झिन्छ साउ पि निरहुँदै लस्ता पिडङ्गु ठुगु टुयु पु जिया सम्पादने पिडङ्गु थो अन्टी सोलापो सपुया उसे म्युट अनमिटेड छि ठाउँ या मु पाहा डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकार जुपाखे अनमिट मजन पुसे पुस्तै थियो अनम्युट यन्दी सचिव माइक चाहिँ म्युट जसुङलो पुस्तै स म्युट ज्याज न अनमिट यन्दी सर उले ज्याजला त्या तै थिएन जिल्ला ठाउँ या थो अन्टी सोलापो ठिकै फेने ज्या थन जुगुदो डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकार जो वेक छि ठाउँ या मु पाहा ख वेक या लाता ठाउँ या ठुगु सपु उले ज्या जी डुंगु गुदो आठो सपु या बारे छु नवने दिदे जी सम्पादक भाज दुई पुंजु या त जी इना व्यञ्जना जोजलपा वो चिखी देना दिम भाजु दे पुष्पराज जो वले होय सभाया दाया दे दिमा जे नेवा हाइको खया कजी जे सुरेश प्रधान जो अथेस्तो जे ठाउँ पाएको ठाउँ बनातेमा आन्दै केशर मान्दै सकल जुदा पिन्दा वो फेसबुक लाइभ से देवी वो जुमे ताइ देवी सकल सिताना लस्कु से जे तो अन्टी नायगु तो विमोचन जगो का तो छिबिन ता न्यानी बेखंगु तरङ अभागे जागा तना खला आ जियो साइटिक ओ हेगु चाहिँ कम जग्गा खना नभइयो सामु जस्तै नली थङपने जियो साइटिक पोले गने जातौं दोसा छौ छटा चाहिँ छपो चाहिँ तनियो हिसाब तो अन्टी येला पिकागु गो मु सला पठाउ तो चाहिँ अन्टी ढका चाहिँ वो नामाकरण हैन ठाउँ न तो सोला छका पिडनी रेगो चिन्ता जानकारी ब्याजना कला विभिन्न चिठी विषयले के दुनिया चाहिँ हाइको जको मको के गजल न दु के चाहिँ बाखन दु चिबाखन दु अथेस्तो देश विदेश ये मसिका थे
na tay do ta dungule ke chidna seidi ala ke kami kamdar sa anak thanu tanda pari tanda de sudah biaji de balasa kasne jo sita agon no thane digadna sudah Yoko Subado, as a two punziata. As a wake up to anti solapoya, Sampadak Zukasa, at Liu Sampadage to get Rubin Sake, the Bewastapagita Divi Prahan, Divya Tamraka, to get Kosa Tole out of print and Chelabula Jasa, catching yellow back in Zuka, to get Zenchi, sometimes stop in Indy, while at Ibo yellow, then Saputative face, at to you, Gmail, TUYUPUN @gmail.com sana, Chintago. खदा दैदियो है जे दुई लाइन दैदियो थे थै त छुटो टाका छुटे मासा त आथय झोले थो सबै बारे वेकलन थै नवाने दिला आ पिन्टुना नचो लेसन दिउ लागि जी पा भाजु जी पा भाजु आनन्द जोशी ज्यात जी इनार थन्छ and mute मज unmute मजोनी जोजुल्पा दकुसिता थौया समारोह सवनायो तुयु पुंजु अन मुख्य पाङ श्री डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकारज्यू तथा वरिष्ठ साहित्यकार ओ साहित्य प्रेमी थौया थौ तस्का न्यायपु दिन जी महसुस यन्त्रणा छौ नेपाल भाषा साहित्य विकास या खेले थो तरौं उपलब्धि थे जी त्याग जुना थो बिस्क प्रयास गु यन्दिल थो अन्ति पत्रिका या टीम के तुयु पुंजु संपादक अले रुबिन साके सह संपादक को व्यवस्थापक तथा होल टीम या त जो पाके तरौं सुबा यको सुबादु यको पिन्तुननदु नाचो तुयु पुंजिन दयाङकुल नेपाल भाषा साहित्य खेले थौकने कम्बे पत्रिका तदु नली व थौकने पत्रिका दक्षे चलेजु थय न्यू ख मेउ पत्रिका दु मेउ गुदिके प्यावया न दिना चोंगोदु दिकुना चोंगोदु थसौ जिउ दुर्भाग्य ख जिसं पत्रिका पिकाई तर छौन्यू अंक वेसात वो जिनाबी थो जिउ कमजोरी ख छौ जिउ आर्थिक स्थिति न खेफु मेउ बाध्यता न खेफु तर उके छक पिका रुनके उत निरन्तरता बिउ पाके जी न्याउन्यू स्वयमा थो अन्ति पत्रिका गु प्याउ र थुके जिउ साहित्य विकास या त तरौं टेवा बि वो निरन्तर रूपमा योनी की रियो ये विश्वास यंत्रणा यको पेंटोना दो थो पाके थो थय लागि मेउ खण्डाउसा जी अन्ति पत्रिका सोया जित छया हो कपी ये स्वयंले थ्यु साइड ल चिर तर इट इज अलमोस्ट कन्सेन्ट्रेटेड यको चीज थुके दुनिदु गु साहित्य विभिन्न विषय त अन्ति भाषा ते उके दुनी कन्सेन्ट्रेटेड लिक्विड तेउ एलाजु मला that is concentrated मला वो बडी त तोसान लय जी अथे वेक अप इन पत्रिका त अन्ति ना त एकदम उपयुक्त चिन्ता छारासन उके दुनी जो विषय त थोडी गहन विषय त रु वो तरौं नेपाल भाषा लागि छौ मेपिन्तन थेयामा युक्यन जोंथे जिता कसना छारासानी थुके विषय मरु दुयुवे मर्थे जोंगा कविता दु हाइकु दु गजल दु मुक्तक दु बाखन दु चिबाखन दु समालोचन दु खरब इन्टरभ्यु दु अन अस्ट्रेलिया यु यात्रा यु या अनि विवरण दु सफु मसिका दु दक्ष तरौं विशेषता थो पत्रिका छोरासानी नु प्रतिभा ते त थाया बिलो प्लेटफर्म थो बिउरुगा वो तस्का आवश्यक नु प्रतिभा
नली थोकने पिछन बिहाया चुङ मोडुर्यो मखो तर अलग स्तम्भतया बिहा चुङ मोडुगा तर थुपत्रिका गुया त तरुङ खका उही त त्यसमा न्युने यङ्की मागा नुपी चोमी त उलाई नुपी चोमी त प्यावेमा र इमु पब्लिकेसन या छौ प्लेटफर्ममा र थो अन्ति बिउ खाना जित त्यसमा रहेछ ल उके थोया उपलब्धि न एकदमै चिसा सानिए दामा थो कुटया त न चिसा गर्वया हेगिमा चोसामा त्यो जो विचार ख मेउ ख सुरा सानी जीव साहित्य विधा छु विधा त नाप वया न मोया चुङ पत्र पत्रिका खनिमरु विधा त न डुगा गेकी वैज्ञानिक प्राविधिक क्षेत्र नापा जनकलालजी सुना चौडुगा वैज्ञानिक प्राविधिक लेख त नोचु त वो ठौकने खनमर्या हुँदा फिटन झिस न्योनी कि माउ तो वैज्ञानिक प्राविधिक खन साहित्यिक रूप न्योन्ते आबी फुसा चोसु रूपे ते भी फुसा मनुते तो ज्ञान न बढे जी अले नुरुपी विद्यार्थी नेपाल भाषा आ विद्यार्थी तो दु इम तो न नॉलेज संसार दिशि न परिचित जी संसार गर्नु नाच्नु न गन्थ्यो न साइन्स आता रोबोट यु होला ग्रोथ ए होला क्लाइमेट चेन्ज दु वातावरण समस्या दु शहरीकरण दु साहित्यिक एंगल से ख तर विज्ञान वो प्राविधिक किस्मन स्त्रीतो लेख त ते दशा छौ तरो ए दिन रि ओके वयु अंके वो प्रयास या माउ जी खन्छना अन्ति वो include यामा अले मेउ चौथन आवाज दिन्छु खन अनुवाद विभिन्न देश यो बामाला कविता बाखो या न्याउजीमा चोसुजीमा नोट वी त इन्टरभ्यू जुसा कपिस दैतो मतलब पावरफुल लाइन्स त कोट त वो तेउन छिसो सेमा छ वो विकास या माउदन छियो जी न्याउडे दैचोना छिउ साहित्य छौ छुला जी कविता चोला मेपसन कविता चोला मला वो कविता दुन्न गुली लाइन थयाउ दु गु it should be quoted strong very powerful lines गेकी टीएस ले त्यो लाइन त पावरफुल लाइन दुन we are all over थयाउ तया जिसो कोट त न बिफुसा मनु तेसा ओके प्रेरणा न काई ओके छु सिकी गण देशेला या कोट त बोर्डे तया क्यानभास से तया कोठानो तया रिपे वो पाके छिउपला एकदम कम नेपाल भाषाले कम गर्दा मर्का जी छौ न्यू फेसबुक ते न हला इमो टीएस रिलेटिभ त यु दु इन्डिया यु टु मीट यु तस्का बावला कोट टु दु लाइन टु दु मथे जीवन त यु दु मेपिन जितेर संसुना वो शिव पत्रिका न छोच लाइन छोच कोठा चाहिँ देगा छि हुन्छ गन कोट या फुसा मनु देर उसोन तरुङ प्रयास जोनी त्यो जिखन मेउ न ध्यानहरु तस्क जित बिस्कन्ताल थो प्रयास ओके थुयो प्रगति दिमा थुन्याउनेमा त्यो जिउ तरुङ दुन्नुगलन से भिन्टुना नुपी चोमी तेर थो प्लेटफर्म बिया वन्यु पाके अन्ति लातै दियो ती विश्वास केचना ओके थोपिका अन्ति पुज या त एकको सुबा दु सुबा एकको सुबालु जे थौया पा मु थौया पा भाजु आनन्द जोशी ज्यादा थु अन्ति पुज पाखे थुगु थो अन्ति सोला पौला पिकावे जुल थौया थुगु ज्याजो जाइन थुगु जे हाइकु ख नेवा हाइकु ख पाखे नेवा हाइकु ख या गोसाले थुगु ज्याजो थौया न जङ जुल तो पिन्टुना नचु
बियाटी त जी मु पहा थुए जी मु पहा बाजो डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकार जी त जी इना व्यञ्जना Sudah pernah, punya tujuan ya, nah itu, nilai itu ya, kerja berlanjut, ane bama, Dr. Ananda Jokizu, lagat, tikni ane babi subsidi जो जो लगा, तो लेटा एक खंखो, इतना नेपाल भाषा या पत्रिका दैनिक पत्रिका थिए सब नगो पत्रिका बनेको ज्यादुला अन्ति पुजया गोसाले सब नगो पत्रिका सोलापौ अन्ति यहाँ भएको जुला र ओके या पुलिस या त जिता जिम्मा बियादिला ओके निम्ति जी अन्ति पुजैटा सुबाना दिसैतना तो सोलापौ नेपाल भाषा साहित्य खेले मध्यक क्रियाशील यात्राजीमा प्रियपुञ्जिया सम्पादने मिमिपी पास्पिन जना तो पत्रिका प्यावो जुल तो अन्ति पुतले नेपाले तनाजीपी नन्दी पुलिसको मगु विदेश अमेरिका तनाजीमा जो करा रीटा जी नन्दी अटेन्ड हूँ आजि तो ढाका खोज छ त्यो पुजु थमेन सम्पादन या त नापा ठुक चुनाव चाहिँ नेपाली चोबी र विदेशी चुनाव नेपाल भाषा यो हैन चोबिन त मोबिलाइज याउ जन ठके याउ चाहिँ खण्डर अटेन्ड ठोए ज्याजो हाइकु खेइ पाकेन ज्याजन एडिउ अन्ति पुचाओ हाइकु खेया सहकारी न ज्याजन सहकारी संस्कृति त ध्यानि गुन वेकअप संगो चाहिँदिल मना बाला भएको आफ्नो ठो सोलापौ त इन्ट्रा बियाजन बोले जी निता खटा मास्छु हो छोटा छोटा जाबले जिता नेपाल भाषा पत्रिका प्याउ छौ मडियो सचिद दट धर्माचार्य विदेशी चुना धर्मोदय को पिक्यादिल अब्लिन से आटको चाहिँ पत्रिका पिक्याउ र उठो चाहिँ निरन्तर चलायाउ तो चाहिँ अपूजा कोठा चाहिँ याको अवस्था मर्ने कि हामीले न पत्रिका चाहिँ पिक्या ढुङ्गा उठो चाहिँ सस्टेन या चाहिँ तो चुनौती रूपले चाहिँ या तुंदु र वो चुनौती आनो चाहिँ वो चुनौती अन्तिम सामने यामा बागदिनी यामा लिखिनी गे जो चाहिँ भिन्ना चुरासा के तो अन्ति सुरा पाउन सिधा चाहिँ सस्टेन या गु चाहिँ चुनौती टु उइटा सफलतापूर्वक चाहिँ सामना आइयो एफएम चाहिँ जे चाहिँ भिन्ना डिसिजन मेरो ख तो अन्ति चाहिँ हाइउ चाहिँ गु साहित्य ख वो साहित्य चाहिँ सिधन चाहिँ व्यवस्था मयामा र बरु चाहिँ सुरासा ठो अन्ति चाहिँ प्यावेको ठो अन्ति हायावेको साहित्य भूमि पिन्त चाहिँ सचेतियामा अले जीव समाज या रूपान्तरण या ग्वालीजीमा जीवजी भित्र डिसेजना आ ठो सोलापौ या बारे आठौं प्याउ सोलापौ या बारे यो हनिबामा आनन्द जोइजु यो चर्चा हेर्न दिनुको केही चाहिँ दु खटो चाहिँ काँडी रुङ्कला अझ चाहिँ फिर श्यामाहरू खन चाहिँ बेकन सुझाव बियाडी रुङ्कला पछि ती सक्ले चाहिँ मिलेजिया सल याना फिर चाहिँ जनी के मारियो जुन चाहिँ विचार ख अझ चाहिँ सल आनन्द दृष्टि यापी अनुभव भी के सल्लाह कया तो जाइना वन दासा इसको तो पत्रिका मगाटे निम्ति तिमी सफल जीवेदियो जिता चाहिँ विश्वास दु उगे फोटो पत्रिका प्याउला तस्का चाहिँ लेटाइ खख
ठुकिन चाहिँ बाबालाई चाहिँ साहित्य त चाहिँ बिहा पनि किसा आशया र अहिले अझ बाबालाई चाहिँ साहित्य बिउ उठो चाहिँ पत्रिका किसा मगाटे सकले चाहिँ जाना फिर चाहिँ माकी मारेको विचार का ठुले चाहिँ इन्टरनेट साथै जी ठाउँको बताएकी छु हजुर योग्यको सुब्यादो जे थया मु पहा बाजु डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार ज्यात नेवा हाइको ख्य र नागाबले थन लुम छिवै तुयुदाई रेसुरेसदाई बिया लुम्निउ ख थौया ठुगो अन्ति सोला पौया सम्पादक बाजु तुयु पुजुन जिठो नेवा हाइको ख्य या सम्म बिज ख अथिया जिउ ठो पर्जल हाइको ज्याजो न्यानचङ ndo wa nyana chong go jazo ya koji na khawe ka athia tho newa hai ku khyo daga table ji than kisan man dai nan di we ka ji ta pravidik gwaliana ji ho hai ku prachar prasar ya lagi gwaliana jana dim khasa athia than dharma jana di athia thana chaide be appo dai the ji thana hai ku bana di dum gu bi ji hai ku hemi site ka bajume ji bin di thana ji khana chanau do आपला आपा हने बपिन चित्रको दाइ थे या पिन बालगोपाल दाइ पिन थे या पिन आपला साहित्यकार बाजु मेज पिन थन सान्दबी दाइना जाय चन्दिदु अथे नेवा दे दबुन चिज थौ ठु प्राविधिक सह यो ठोक्वाली दय चंगुदु छि नरेश ताम्राकार दाइ नथन दि वेक पिन तन आपला आपा सुबाना बेचना हला आठो सुबा बिउ निसे कया थौ या ज्याजो कोचाका दिदन ने थौया जी थो स्वभनायो बाजु सुरेश प्रधान जो वेक जिनेवा हाइकु खया कजी बाजु ख वे कइद जी इना पेन्जना अथे जी थना थो ज्याजुल वनिउन थना दिपाकयो रगा तामला ओके लागि न जे उजा पनि जना जे सुरेश दाइ त जी इना पे सुबह पूर्णिमा जी आपला सुबह ज्याजो हामी पूर्णिमा जी त थौ बिस्का सवाया बिस्का कथाया ज्याजोले विशेषना अन्ति पुजया नोगु साहित्यिक सोलापौ अन्ति पितो बजा चाहिँ नेवा आएको खयता ज्याजो बसाबेको गु अवसर बियादिला दके नापा तुयु फुजु नापा सकल पुजयता चाहिँ सुबह बियाचना ओके मध्ये थौ नेवा आएको खया कजिया हिस्से त ज्याजोया सभानायक जीको भता बियादिला ओके निम्ति नै आपला सुबह बियाचना खतौन दक्षिण पूर्णिमा जी दाइदी तेमतो नेवा आएको खया पास्पियो थो अन्ति पुजया पास्पिनु दथि चाहिँ एक आपस चाहिँ सहयोगी हो सम क्रियाशीलता यो चाहिँ भावना खण्डोका सक्षता नेवा आएको खिलाइ आसान जो कला देखेन बना मने वइ चौ देफु अथे खयान थो जी सेवले चाहिँ के बिस्क सवा नेवा आएको खया विशेषता हैको चाहिँ हाइकु यता जगे कन्सन्ट्रेट याना चाहिँ हाइकु विधायता जगे न्याकाइको चाहिँ नेवा आएको खया विशेष मुता अथवा मु उद्देश्य जुलकासा थो अन्ति सोला पौया मु तादेउ चाहिँ नेपाल भाषा आदिना चंगु साहित्यिक पत्र पत्रिका यो त या गु हाकी दु उता चाहिँ पुगो खन्दो अथवा साना गुली पास्नु चाहिँ जी थो दौराने चाहिँ निम्सम एकदम थो जीव थो साहित्यिक पत्रिका या विषयले चिउता कैदी पास्नुको थौनी वो उक्ति न होदो अथवा वे कपने सुझाव न होदो फुलाउ दिना चंगु साहित्यिक पवित्र न्याकाइ कि त अझ अफिगला फुलाउ चाहिँ गु क्रेडिबिलिटी दु उता चाहिँ अझ न न्याकाइ कि त चाहिँ अझ बेसी देगु चाहिँ खदो उके त न थिस्का मनन या अझ न जिसले दिलबार जीव वे क टिम न प अथवा नेवा आएको थियो अथवा नेवा आएको थियो टिम न छु कथा अझ एडप्सन अथवा मर्जर एक्विजिसन को याकिमाल दासा छलफले विषय कथा चाहिँ याकाउन भइदिएको चाहिँ जित्ताका जना थोसो चाहिँ इस्यु ठिकै दु चाहिँ इस्युजलाई पुलाउ चाहिँ लोप मंगाउने नु चाहिँ न्याकाउने हुँदै चाहिँ गो खडो विके त सहज रूपमा केवन मादेको चाहिँ जिसले थोक न्याकाउनमा पास न्याकाउन बाटे चाहिँ
नक्ने आन्दायो पुस्दैन तेदी थेन्टो थो अन्तिय सवा कथा चाहिँ थु सवा न चाहिँ फुक्क आपा दैथेन्टो सवा चाहिँ झकावन्न जाउँदो अथख्यान छौन्यो बिदा तोफ्यो देउ चाहिँ आन्दाइन दैदिनुला पुस्ताइदिन थिता गएन के अन्तिय धान पोसागो चाहिँ उता चाहिँ गएन फुस्यो नुगले चाहिँ ढिकाइन्क्यो त्यो चाहिँ कतै दिनुला त्यस्तो मेमेपी छाताई कथा मेमेपी अनुभव अथवा मेमेपी स यात्री पासपिसँगै थो सोला पौयता गएन पालक वनमली देउ चाहिँ खदो थोके यक्को खन हिंके फैगो दिसेले तो E5 साइज या थियो मथ्या नि पेपो अथवा 24 पेज यो चाहिँ तो 16 पौ कत के सकसो फुक खन हिंके फैगो चाहिँ दिसेले मता अथका के नाचा अन्दैन दैदी जुगला के बायक न जी खौ चाहिँ के साहित्यिक गतिविधि छपना निपना ते दस चाहिँ अझ गर्न छुजे आउन रह्यो चाहिँ बते दस चाहिँ बालै थे ताया उके मध्येले न छौ विषयले गएकी कोचिङ या कथा छौ विषयले कविता यो हाइकु यो बाखायो चिबाखायो निबन्ध छ निबन्ध फुक्कै विधा कगावे आसन वो विधाय त गएन परिष्कृत न चाहिँ छौ सिरिज चाहिँ देखाउन माथे जिता ता गएकी ओगन्तिनी मथुरा सर्यो चाहिँ उपन्यास बितायो के चाहिँ परिचर्चा चर्चा दिया चाउँदो त्यस्तो चिबाखायो हाइकु चाहिँ ठोक्ने चर्चा परिचर्चा दिया चाउँदो यो कथा यहाँ छौ परिष्कृत रूपमा चाहिँ विधागत रूपमा खजवा न्यानावन दशा हो छु कथा व्याकरण यो चाहिँ निर्दिष्टता के त्या दशा चाहिँ एको बाँगै थे जिताए त्याका जनाउँदो के निम्ति जिसले अथवा टीम त्यो पुँजिया टीम आउ के मध्ये त्यो पुँजे वेका नेवा आएको छैन टीमेला वेका जज कजिए रूपमा ध्यान चाउँदो अथेस्तो थो हन मेउ अन्तिसोला पयो चाहिँ क्रियाशीलता वेकैदो अथेस्तो सवा सोला पयो चाहिँ वेका छमा थाहा थे तो न्याना चाउँदो थो फुक परिस्थिति रूपमा यहाँ आउनुले चाहिँ अजना हन तिवा बिउ कथा चाहिँ झिसन याकाल मागे खण्डो हो त यो मतलब आज झिसन चाहिँ हन झिके दुगु पूर्ण आगे के नेपाल भाषा पत्रकार चाहिँ यो हिसाब से कसर नेपाल भाषा पत्रकार दिता वया लिपा विश्वविमोला नो विश्वविमोला वया लिपा सन्ने टाइम्स होला नेपाल भाषा टाइम्स होला निरन्तरता दु तर पुलाउन चाहिँ क्यारी ओभर बोल्ला अथे यस्तो मेमेउ साहित्यिक पौता चर्चा पासा पिक्ना पत्रिका दो सितु दु चुचु दु इफी फुक्क पत्रिका दिनाउन उता चाहिँ निरन्तरता रिभाइभल यो झिसन कुताउनु हैन सोचौं झिके व्यवस्था देखु सोचौं ज्यासी ज्यामसी कत देखु उता कोपाला चाहिँ उता झ्याकाउनेको जियाम अफसर छ यहाँ बेका अथवा झिसन यामल देउ चाहिँ झ्याकाउन दस चाहिँ अफिते जिताइ जनु ठंकने पत्रिका गु निरन्तरता ध्यान चाउँदो के कठिनाइ त थाथा थासे देखो मेमेना कथा यहाँ पत्रिका त पियावे ता चाहिँ गु कठिनता दो गए के सूचना विभाग यो लिस्ट लागू पत्रिका त न दिना चाउँदो बिता नेकेफु अवस्था हाम्रो गएन नेकमा देउ चाहिँ दिसय नन्द नस चाहिँ अफिथे जिताइ चाउँदो जिन छु कथा वालिया मल्दा सौ के त वालिया तातना तना उके मध्येले चाहिँ जी ध्यामाग चाहिँ थौए जजले मूल रूपमा ध्यामाग चाहिँ अनुभवमा डाक्टर आनन्द जोशी दाइ हो अनुभवमा डाक्टर पुष्पराज दाइ राज कर्णिकार दाइ धैदिएको गो छाता कथिता चाहिँ परिमार्जन नआउने भुस्केदु अझ थिता चाहिँ छुनो कथा यो पुलाउ विधागत रूपे चाहिँ वया चाहिँ आ नेके फैको अवस्था दुगो चाहिँ पत्रकार दशौ के मर्जेन अन्त चाहिँ त्यो पुंज लगा पाखे चाहिँ मेपी पासपुन्दाना बिचायाता चाहिँ इनाप्या अथेस्तो नेवाएको छ या जिको जिज्याच्नु कथा सवा 16 पौया प्रकाशनीय भालन कैचनु कथा चाहिँ केतना छु कथा
मर्जर हो एक्विजिसन यो विधागत रूपमा वनमाल्ला छ छलफल हो बसेना वनमादेउ चाहिँ जे वो खतम चाहिँ वना के मध्येले थौया तो अन्ति 16 पौया विशेष खँदेको जिसेउले चाहिँ मेजु पिन्ता व्यवस्थापन या जिम्मा बिहा चाहिँ थो 16 पाउने त गतके अमेरिका चाहिँ रिता देवी प्रधान जे त जिम्मा बिल व्यवस्थापन अथे नेपाल चाहिँ जे दिव्य ताम्राकार जे त जिम्मा बिहा चाहिँ मेजु पिन्ता व्यवस्थापन जिम्मा बिहा ज्यान के फुगु त्यो चाहिँ थो नुगु परिष्कृत रूपमा व्यवसायीकरण खचुला छिगो मूलभूत खण्डहरू चाहिँ छिगो कृतिता अथवा साहित्य व्यवसायीकरण या माग्दै गु कचिसा लाना वइचनु हो त छौ छपला न्यानुना चाहिँ त्यो पुरु मेजर पिन्ता जिम्मा बिला वेक अप जिम्मा बिल लाछ थिता चाहिँ अझ बालना वे वेक गु विचार खन जी थिकको वे कथा चाहिँ आबेज पिछन थिता स्वतः स्फूर्त स्वीकारेन रिता देवी प्रधान जो दिव्य ताम्राकार जो चाहिँ थिता गु स्वीकारेन थिता व्यवस्थापन जिम्मा कैदला उता चाहिँ एकदमै जी चछाया छसे थो त्यो जिया सम्पादन पिदंगो अन्ति 16 पौ निरन्तर हचन फेमा ओके जे सकल स्याना फु चागो ग्वालेना गन फेमा देखो चाहिँ पिन्तना विषय थौया जजले जजो नेकामी पूर्णिमा ताम्राकार अत्यस्तो हनुबामा मुपा डाक्टर पुष्पराज आचार्यगारो विशेषमा डाक्टर आनन्द जोशीनापा सकल हनुबापी बालगोपाल श्रेष्ठ जो तर्ब मधिकर्मी जो अत्यस्तो मेमेपी सहयात्री पास्पी केशरमान ताम्राकार जो डाक्टर शान्तवीर सिंह तुलाधर जो यको पास्पी चाहिँ नेवादे दबो वेक अफिसमा थोया थोज्या यता चाहिँ प्राविधिक सहयोगको चाहिँ ग्वालियाको गु बचा बिहा चाहिँ थो ज्याजो न्याना जो अत्यस्तो पवा साइमजे वेक सकल नेवा साहित्यकार पनि त फेसबुकै सोशल नेटवर्किङ व पिन्ता फुक्स्ताना भ्या लचय ज्ञान व्याचन दिमुका अत्यस्तो यको पास पिन्दे सक्सियो नाकाबला जिन चाहिँ सिसिउ तोफिफु सकलसित एकमुष्ट फुक्स्ताना सभा विषय आधिकारिक रूपमा थोज्याजो कोचागु कस्ना बाँकी पुण्य दिते सभा पुण्य हजुर यो सुवेदो सकसिदा हैन दगले थाना ट्रोफिउला जे थाना लाइभ फेसबुक लाइभ हुन्छ जे राइनलाई राजेन्द्र रञ्जित या थाना गुवाहाटी नेवा सूचना केन्द्र पाखे हुन्छ वे गइरन आफ्नो आवास सुभा योजना गर्नेछ अथवा लाइभ रेकर्डिङ दिका चाहिँ इन्फर्मल छु खन्दास चाहिँ किताबेला खलाई लामले थाहा दिसेउला के समान नि छोटै थाहा किच्यापन कार्यक्रम